Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Turabasuhuje mwese abadukurikiye, tujya kubagezaho amakuru arimo kuvugwa mu rurimi rw'ikinyarwanda muri uyu mwanya. Muri aya makuru yacu turabwira ko abasirikare batatu ba FARDC biciwe mu kurasana ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Inyeshyamba za ADF zishe abaturage 66 muri icyo gihugu. RDC yemeje ko M23 iri kugera Uvira Majanja. Turaza kubabwira kandi ko Amerika na Qatar bashaka ko amasezerano ya RDC na M23 agomba gusinywa vuba uko byagenda kose. Muri Ukraine turababwira ko icyo gihugu kiri kwifuza guhagarika intambara n'Uburusiya bitarenze uyu mwaka wa 2025. Turaza gusoreza amakuru yacu kuri yanga avuga ko Perezida Paul Kagame yirukanye ACP Ruterana n'abandi 218 muri RCS. Nyuma gato cyane turagaruka turambura ayo makuru. Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Mu makuru yacu arambuye reka duhere kuri yanga avuga ko abasirikare batatu ba FARDC biciwe mu kurasana ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ikisangana umusirikare wo mu mutwe udasanzwe yarashije kuri bagenzi be bari mu kazi kuri wa gatandatu ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangboka. Ibi rero bikaba byabaye mu gitondo cyo kuwa gatandatu ku munsi w'ejo hashize. Ofisiye rero wavuganye na Actualité yatangaje ko abasirikare batatu biciwe aho ngaho, naho umwe akaba ngo yarakomeretse bikabije. Uwakoze icyaha nawe yiyahuye nyuma yo kurasa bagenzi be batatu bari ku kazi. Ati umusirikare yerekanye ibimenyetso bigaragaza uburwayi. Mu rwego rwo kwirinda, komanda we yafashe ingamba zo kumuta muri yombi. Uyu musirikare wataye muri yombi rero bitashimishije, yabeshye ko akeneye kujya kuri toilette. Hanyuma rero yarashe umuyobozi wa poste amwegereye apfira aho ngaho. Yarashe kandi mugenzi we wari uri hafi aho ngaho nawe apfira aho. Nkuko rero uyu ofisiye abivuga ngo umusirikare kandi yarashe umuyobozi wa Platon. Uyu nguyu akaba yarakomeretse bikabije kandi ngo akaba ari mu bitaro bya gisirikare. Nubwo rero ibi byabaye, ibikorwa byakomeje bisanzwe. Akomeza avuga ko nubwo ibi ngibi ngo byabaye, ngo ibikorwa bya gisirikare byo ngo birakomeje ndetse mu buryo busanzwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangboka Kisangani muri icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tubabwire ko inyeshyamba za ADF zishe abaturage 66. Kuri wa gatandatu ushize abayobozi bavuze ko inyeshyamba zifitanye isano na leta ya Kisilamu zishe abantu 66 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'umutwe wa ADF baravuga kwica abaturage muri teritwari ya Irumu mu burasirazuba bw'igihugu mu gice gihana imbibi na Uganda. Iki gitero cyabaye mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bushobora kubona intambara ikomeje hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na M23. Jean Tobi Okala, umuvugizi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Ituri mu burasirazuba bwa Kongo, yavuze ko icyo gitero ari ukumena amaraso. Okala rero mu itangazo yoherereje ibiro ntaramakuru by'abanyamerika yavuze ko abasivile bagera kuri 30 bishwe hagati yo kuwa 4 ndetse no kuwa 5 muri sheferi ya Walese Vonkutu, teritwari ya Irumu muri Ituri. Hashingiwe ku makuru aturuka muri societe civile, umubare w'abapfuye wariyongereye uva ku bantu 31 bose bishwe, hanyuma uragenda ugera kuri 66. Aya makuru yacu reka tuyakomereze kuri yanga yavuga ko RDC yemeje ko M23 ngo iri kugera Uvira Amajanja. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze impuruza y'uko umutwe wa M23 ukomeje kwegereza ingabo nyinshi umujyi wa Uvira kugira ngo inyeshyamba zawo ngo zibigarurire. Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho akanaba n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC witwa Patrick Muyaya Katembwe niwe watangaje aya makuru. Yabwiye rero inama y'abaminisitiri ati muri Kivu y'Amajyepfo twamenye ko M23 iri kongera ingabo mu bice byose by'imirongo y'urugamba. Intego yayo kandi ngo n'ukwigarurira ibice biri mu maboko ya FARDC by'umwihariko Uvira. Umujyi wa Uvira Kinshasa ivuga ko M23 atangiye kugera Amajanja
niwo wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uwa Bukavu ugenzurwa na M23 kuva muri Gashyantare uyu mwaka. Kinshasa kandi iravuga ibi mu gihe uruhande rwa M23 narwo rwishinja kurunda ingabo mu bice bitandukanye mu rwego rwo kugaba ibitero mu bice bituwe cyane n'abaturage no gushyira abaturage mu kaga. Amakuru agakomeza avuga ko leta ya RDC ifite gahunda yo kohereza mu burasirazuba bwa RDC ndetse n'Ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi ingabo zibarirwa mu bihumbi 60 kugira ngo zifashe kwisubiza ibice byose yambuwe n'inyeshyamba birimo imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Mu mujyi wa Uvira honyine rero bivuga ko hoherejwe ingabo za FARDC zibarirwa mu bihumbi 7 ziyongeraho abarwanyi batazwi umubare ba FDLR Wazalendo ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro b'abanya Colombia. Umwuka mubi rero ukomeje gututumba hagati ya ziramande zombi mu gihe ziheruka gusubukura ibiganiro bya Doha bigamije gushyira iherezo ku makimbirane zifitanye. Umuvugizi wa M23 witwa Lawrence Kanyuka mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X kuwa gatanu yanashinje leta ya RDC gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma ku mbuga nkoranyambaga igambiriye kudobya biriya biganiro bya Doha. Aya makuru yacu nubwo akomeza kuvuga ibyo bintu by'intambara muri RDC, ariko dore nk'ubu ngubu leta z'ubumwe za Amerika ndetse na Qatar bo bari kuvuga ko bashaka amasezerano ya RDC na M23 ko yihutishwa ndetse agasinywa vuba. Leta zunze ubumwe za Amerika na Qatar bishaka ko ibiganiro biri guhuza intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya M23 birangira vuba nubwo hari ingingo zikomeye impande zombi zitumvikanaho. Kuva rero ibi biganiro bibera i Doha muri Qatar byatangira muri Werurwe, intambwe ebyiri gusa nizo zatewe, harimo kuba M23 yarakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no mu bice bihana imbibi, no kuba impande zombi zarumvikanye guhagarika imirwano. Mu ntangiriro za Kamena 2025 ubuyobozi bukuru bwa M23 bwakuye intumwa zabwo i Doha nyuma yaho leta ya RDC yanze kurekura abantu 700 barimo abanyamuryango b'iri huriro n'abandi bakekwaho gukorana naryo. AFC 23 yagaragaje kandi ko leta ya RDC idaha agaciro ibi biganiro ngo kuko yoherezamo abantu badafite ijambo rikomeye. Kugeza rero muri Kamena intumwa za leta zari ziyobowe n'umuyobozi wungirije w'urwego rw'abinjira n'abasohoka DGM witwa Papi Mbuyi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru ibiganiro bya Doha byarasubukuwe. Kuri inshuro leta ya RDC yohereje abayobozi bo ku rwego rwisumbuyeho barimo minisitiri w'umutekano w'imbere witwa Jacquemain Shabane Luko n'umuyobozi wa DGM witwa Laurent Kashwantale. Minisitiri Shabane rero yitabira ibiganiro bya Doha mu buryo buziguye. Icy'ingenzi cyamujyanyeyo ni ukugira ngo impande zombi ziramutse zumvikanye azasinya amasezerano mu izina rya leta ya RDC. Nk'uko bisanzwe intumwa za AFC 23 ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho witwa Benjamin Mbonima, abandi n'uwitwa René, abandi n'umugabo ushinzwe ibikorwa bikomeye cyane muri M23 akaba ari nawe washinze umutwe wa M23 witwa Jean Pierre Alumba Lukamba na Yannick Chisola. AFC 23 igaragaza ko yiteguye kohereza ido umuyobozi wungirije wayo witwa Bertrand Bisimwa kugira ngo mu gimande zombi zakumvikana ku ngingo zose azasinye ku masezerano mu izina ry'iri huriro. Ibiganiro biri gukurikirwa cyane na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cy'u Rwanda Dr Vincent Biruta uhagarariye u Rwanda ndetse n'intumwa ya Amerika y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'iya Togo. Abo ngabo bose nabo bakaba bari hariya i Doha kubera ko ibiganiro bya Doha aribyo byitezweho gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC guhera mu mizi yayo. Amerika ifite impungenge ko bidatanze umusaruro amasezerano u Rwanda na RDC byagiranye tariki 27 ngo nta gifatika yatanga. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko Amerika na Qatar biri gushyira igitutu kuri RDC na M23 kugira ngo byumvikane ndetse byifuza ko iki cyiciro cyaba icyanyuma. Amerika ishaka ko RDC na M23 bigirana amasezerano mbere yuko Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bahurira Washington mu mpera za Nyakanga, aho Donald Trump yiteze ko bazagirana amasezerano ya nyuma. Leta rero ya Qatar ishaka gukomeza kubaka izina muri diplomasi kandi bisaba ko gahunda yiteguye zigenda nkuko ibyifuza. Nyuma y'ibingibi byose kandi umusaruro mwiza ngukaba
wagira gutya ugatuma hariya ibiganiro bya Doha bigenda neza, ndetse ngo kino gihugu kikagira gutya kikandika amateka yo guhuza ibi bihugu byombi, yaba u Rwanda na RDC, amakimbirane bafitanye, ndetse no guhuza M23 ndetse na Kinshasa bakabasha kumvikana bw'intambara igahagarara. Nubwo ari igitutu ari cyinshi guhuza ibyifuzo bya leta ya RDC na AFC M23, biracyari ingorabahizi, ndetse hakiyongeraho n'ikindi kibazo cyo kuba impande zombi zishinjanya gutegura intambara. Mbere yuko mbona imagi Doha tariki ya 5 Nyakanga yatangaje ko RDC iri kurunda abasirikare n'intwaro ku mpande zose, ati uku niko kuri Kinshasa ishaka intambara ntabwo ishaka ibiganiro. Leta rero ya RDC ibona ibiganiro bya Doha nk'amahirwe yo kwisubiza ibice byose yambuwe na AFC M23, cyane cyane umujyi wa Goma na Bukavu, ariko iri huriro ntibikozwa kuko ryo rishaka gukomeza kubigenzura mu buryo bwumvikanyweho neza cyane. Aya makuru yacu reka tuyakomereze mu gihugu cya Ukraine, aho Ukraine iri kuvuga ko ishaka guhagarika intambara, ndetse ikaba ishaka kwihagarika ngo bitarenze uyu mwaka turimo. Umuyobozi ushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Ukraine witwa Kirill Budanov yavuze ko intambara bahanganyemo n'Uburusiya ikwiriye kuba yarahagaze bitarenze 2025. Ubutumwa yatanze kuwa 11 Nyakanga buje nyuma y'uko Ukraine iri kugabwa ibitero n'Uburusiya mu buryo bukomeye cyane, ndetse ko ikotaniro Kiev iri gutsindwa cyane, bikajyana nuko abasirikare bashya binjira mu ngabo babaye iyanga. Ati guhagarika intambara bigomba kugerwaho vuba bishoboka, ndetse mbere y'uko uyu mwaka urangira. N'ibintu rero by'ingenzi ntabwo bikomeye, bisaba gusa impande eshatu, Ukraine, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize rero igihe Uburusiya na Ukraine byungwa na Donald Trump, ndetse agasabwa ko impande zombi zakwemeranya ku masezerano yo guhagarika intambara. Icyakora Uburusiya bwabaye ibamba busaba ko kugira ngo ibyo bikunde Ukraine ndetse nabo mu burengerazuba ngo bayirwanaho umunsi ku wundi ngo bagomba kumva ubusabe bw'igihugu cy'Uburusiya. Birimo rero ko Ukraine igomba gukura ingabo mu bice by'Uburusiya yita ibyayo, guhagarika inkunga igenerwa nabo mu burengerazuba bw'isi, guhagarika ibyo kwinjiza abasirikare bashya mu ngabo mu buryo budasanzwe, kwemera ko ibice Uburusiya bwafashe ari ibyabwo kutajya muri OTAN, ndetse n'ibindi. Nyuma rero ibiganiro bitaziguye byabereye mu Burusiya, ibiziguye byo muri Arabia Saudite byahuje Amerika, Ukraine n'Uburusiya, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya witwa Sergei Lavrov aherutse gutangaza ko bari gutegura ibindi biganiro bitaziguye nabwo bizabera hariya muri Turkiya. Nubwo bari gutegura ibiganiro, impande zombi ziracyahanganye, ndetse Ubudage buherutse gutangaza ko bari gukorana bya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harebwa uko ngo hakongerwa ubwirinzi mu bukangurambaga kugira ngo barebe ko babungabunga ikirere cya Ukraine isumbirijwe. Aya makuru yacu reka tuyasoreze kuri anga avuga ko Perezida Paul Kagame yirukanye ACP Ruterana n'abandi 218 muri RCS. Perezida Paul Kagame yirukanye mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS Assistant Commission of Prison ACP George Ruterana na bagenzi be 218. ACP Dr Ruterana yarasanzwe n'umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubuzima muri RCS. Urwego rero nirwo rwemeje ko we n'abari abagenzi be birukanywe n'umukuru w'igihugu, nubwo impamvu yatumye birukanwa itigeze itangazwa. Itangazo rya RCS kandi rivuga ko Perezida Paul Kagame yasubije mu buzima busanzwe 8 bari abakozi ba ruriya rwego, abandi 2 barasezererwa. Umukuru w'igihugu kandi yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru bakomiseri barimo CP John Bosco Kabanda wari umuyobozi wa diviziyo ishinzwe uburere mboneragihugu muri RCS, cyo kimwe n'aba ACP Camille Gatete, Mugisha Munana Salimu ndetse na Rutayisire Choza Emmanuel. Ba ofisiye bakuru 10, ba ofisiye bato 14 n'abasuzo ofisiye n'aba wada 60 nabo bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Usibye rero abirukanywe, abasubijwe mu buzima busanzwe, abasezerewe ndetse n'abashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru, hari n'aba ofisiye bakuru ba RCS bazamuwe mu ntera. Ahangaha rero twababwira ko harimo witwa Chief Superintendent of Prisons, mu magambo yari nibo bita ngo ni CSP Moses Nawiheba, John Dusa ndetse na Kamugisha Michel bahawe ipeti rya Assistant Commissioner of
prisons aribo bita ACP. Ba senior superintendent SSP Beatrice Uwamahoro, Olivier Mukantabana, Jean Pierre Olivier Bazambanza na Sengabo Emmanuel Hirari bo bakaba bazamuwe mu ntera bagirwa ba chief superintendent, mu magambo y'irinya bo bita ba SSP. Ni mu gihe rero ba superintendent Mukeshimana Marie Rose, uwitwa Butare Geoffrey, Ntakirutimana Eric, Mukeshimana Mwizerwa Dative, Niyondora Theoneste, Bugingo Jeannette, Ishimwe Emmanuel, Mbarushimana Are Gilbert, Mugisha Alex Celestin, Muragizi Patrick na Ntwari Remy bazamuye mu ntera bakagirwa ba senior superintendent. Basuze officier rero n'abawada nabo barimo bazamuwe mu ntera, barimo 62 bari ba sergeant bagizwe ba senior sergeant, ba kaporari 20 bagizwe ba sergeant, mu gihe ba wada 77 bahawe ipeti rya kaporari cyangwa se koporo muri rurimi rw'icyongereza. Ngaho rero amakuru twafite nayo ngaho mukomeza kubwa neza, Imana ikomeze ivange mu byanyu. Ndi Emmanuel Nshimiyimana.